ver nada por toda a xente aí. Mira que de xente. E facíache un frío. Ai, mira, que bonito. Que xentísima, mira que xentísima había. Esta rapaza que simpática era, Sí. Creo que fixo unha reportaxe maravillosa. Ai, estes dali de Meira, sí. Estes conoceches eu, son che da casa de... Ai, míranos aí a nós! Ai, o Blanco! Esos aí de festa no Chigre. Eso foi o mellor de todo o Chigre, pero nada, nós nada, ali sentados. Mira os casos. Mira o Blanco, ai que simpático. Este é o dos rapazes. Teño algo de fame, casi mellor vamos botar un pincho. All right, stand by. Bach Chacon, take one. Estamos todos chourizo. Desde logo que sí. E non catamos nin o primeiro. Ni un bocado, cago en Dios, nos deron en todo o festival. Ali sentados, me cago en Dios. 48 horas. 48 horas sentados nun balancín papando frío polo día e pola noite. E ni unha película vimos. Home, hai que reconocer que lle saliu ben bonito. Ben bonito. A min eso importame un carajo. E o peor de todo que non lles perdono esas voces de mariconas que nos puxeron. Desde logo que non. Eso non lle perdono tampouco eu, con este corpazo que teño. Esa voz de maricona.